Assalomu alaykum do'stlar, xush kelibsiz. Nov magazin Real fonda qaror daraman. Men telefonlar arzon omadan, telefonlar modeli nav va yaksonlar garantiya Tecno Camon C chiqib 8.2 narxlar magazini mo 16990 rubl. 100 megapiksel kamera, 5000 mAh batareyka, super AMOLED ekran ishkor mekna, отпечатка палец дарю экранай. Серия светкашта наличаста, интерес савзиш, сафедиш ва сиёхиш. Видеода Honor 200 Lite ham omadagi 8.2 21990 рубл. Касе ҳамин видеоро тамошо мекунад, ҳамин заказ мекунад, 21490 рублда метавонед харидорӣ кунад. Так что заказ кардан гирем. Honor X6A 6.28 нархаш 11990 рубл. Телефонҳо ҳамаш 91 солна гарантия, официальный магазини Realfon официальный 1 солна гарантия метия. Телефонҳои Honor X5 Plus 4.64 1500 рубл. Метавонед ки смело заказ кунед. Иҷода ҳаста модели нав дина оварда метавонед модела. И Tecno Pop буда. 2.64 память дора, нархаш 7000 рубл. Бисёротон медонед Tecno Spark 2024 64 4.64 7490 рубл. 4.28 боша 8490 рубл. Tecno Spark 20S 4+8 оперативкаш яъни 12 памятиш 256 нархаш 10990 рубл. Экраниш 90 Гц кор мекунад. Отпечатка палец дар баша ҷои зарядкаш Type-C. Дар комплектация все ҳамаи ҳастанд. Tecno Spark 20 ҳоли 20 Pro шаста 20 Pro Plus шонастен 20 Pro Plus экраниш гаштагие. Именно PUBG бозӣ кунед, ҳамин телефон қати зурайда мақсад 45 fps мебардор, тоза 45 fps мебардора. 108 мегапиксел камера, 5000 mAh батарейка, экрани супер AMOLED 120 Гц кор мекунад, отпечатка палец дар рӯи экранай. ҷои зарядкаш Type-C, дар комплектация стилои гаштагӣ, чехол, блок, кабел, либои аст. Просто мегирӣ, кариш соҳиб надорада. Иҷода ҳаста бо Tecno Infinix Note CI 8+8 оперативка 16256 нархи дар магазини мо. Ҳамира аксия кардагем 14490 рубл буд, 13490 рубл кардем. Дар комплектация иам все ҳама чиз аст, просто мегирӣ истифода мебарӣ. 45 ватта 20 зарядка, турбо, блокчейн надора. Infinix Hot Chill i 4.28 нархи дар магазини мо 10490 рубл. Ина Infinix Smart 8 Plus 64 8500 рубл. Так что заказ кардан гирӣ, рақамҳо дар рӯи экран.